Aungli chukulumpelo mgakyu shilpenke kuchou ana kichileo gunza adekune pinchani. Kuchou gunkyo kichileo gunkeno aki vishi iteno. Kristomi shimasai. Ato Johan akilo biti ajo lakilo. Kimya chekimko aunga anip kimko kemtsipul bekevlo. Ikemu tipowe alolauno irikyo mokeno. Mikajlo kurengu kichile tungpupmi kutomo ayerlo ipevai. Kuchou gungu ena kichileo gungu kini kujo plosheke akaw ena akiteolo umlairani ena umlani. Plosheke akawlo kuchou gungu kumla. Diye temporary ado hamirengune. Nyungno alo zaleshitlani. Ato samalagi do chozo ajo chiribdilo. Ampiu gungu ye saul kive. Ado hamirengune beagyu ye plosheke akawlo gono alhutimi. Olo alhun kimte akamla shaa chibze. Timtipo huno alhuzla pinvenkena. Alhun kimte ye palauno kikesuwe cheke. Te uno gono akaw saulno alhuzla akhneshiwekena. Alhun palauno kikewe. Ena akaw David kishe akaw shpengi kishewekelo. Alhun kimte akaw David olungo vekuni kunetlayn. Ditkawa akaw David na kal veketi. Itagi pana alhuzla akhneshiwekelo. Paneshi pepani. Leshele lopungla kajo chikhaklo. Olauno ihapo vekevlo. Eno o kimte ilauno suvetskevlo. Ipi David re alhuzla shi inkupepane. Plosheke akawlo kichilo gungu kumla. Ato samalagir chozo ajo chobi chobunglo shitlani. Tleno agungu loksa. Ampiuno puukyu huno pashikirimetve. Pake mikono. Pavilopi alhuno agungu loksa puukyu huno. Oshikirime anepi nyungye itane. Plosheke akawlo re alhun kimte ena kichilo gungu akumla shikyu nukonetlani. Plosheke akiteolo kuchou gungu. Hiye plapu jurenguno. Plosheke akiteolo ye alhuno plapu jurenguno agun kimte besi kivezai. Johanagir chiribdi ajo chirzolo. Ina apuvilo kutsini ena pano alo kuno kutsu kutawlaki nong tsunani papelo plapu jurenguno nong sase achipenke. Diya kuchou gungu. Kuchou gungu kimte putsikyu. Aposolagir laki ajo biti. Jisnopi Jerusalem kikevlo. Ikemu ino nong vilo vivekyu hutoi ipuno pikipagyu ke agilo. Jisno akopim kovlo Jerusalem lana kikekene tlehina. Ngo kaglo ishipi pikyunin konetlani. Agun kimte vihu pipagyu Pentecost salalono shikputzai. Aposol agilo kinlo. Akopim kogolo. Kuchou gungu kimte ikuwe. Kuchou gungu kimte puukyu kimji. Kupulim ko shikumto zingerenguno. Aposol magido laki ajo tachi e. Ikemu kuko agun kimteno nong sho irinkeno nong no akumto itulnani. Akiniu. Ampiu jisi rili shepe. Shipenke. Aposol magido laki ajo tachi bilo. Jerusalem longo Judea kakumtsilo Samaria lo ena ayere shekchikutolo ishepim shimasa nani. Ono Pentecost salono agun kimte akopim kolaw ikuwekeno. Peter na agun kimte kagalono. Kutami tsauno Pentecost salo alo shepeshe. Apostle agedo kinlo. Lehi shayakutomo akiko kemtsino. Pututa tsauno alhoza vetalo ishtibe. Peter na kutami tsauno pikelo. Lehi pek dekyum khimoy. Ikemu shayakumtsu atsa ajelik pichekeko kumtsino pututa tsauno. Peter na alho shepeshikyu alhoza vetalo ishtibe. Diye kuchou gungu kumlage. Lehi Peter tsa pek dekyum khay. Ikemu alho gungu kimte kumlage ke pututa tsauno vetalo ipinyo konetlani. Plosheke akiteolo kichileo gungu kumla. Nyungno apostle agedo chozo ajo chozo chodoglo netlani. Aglo laki nyungno akirinlo chekelawye. Timikemi ilmi laki no nyung sasu kusho. Lipilo agungu loksa laki ay. Dino lipelo irinkyu gili pilpeche. Lino katami rangno tumu tsikyu lono lim peuno ye pisakuto mokelche. Lino paulngo
ning papes igam ku ishipi tim hipako ye shishe akikheul ho kemkoi panung ye tim vilo hakulupla kuthu chekeme lino ulan azu zilo hitoi shiche kehu paul na azwe buzu zigwo dragsa unvilopi Jesu Kristo jalono ino oha ani noyeli launo iperivelo tipa amza dragsa no unno iperive limpeu nokono panung no pisa kelche kyu la kahave kyu ithive buzu panung no paul no silapama ziqilve ena ako kumkoke alo ayeki pemizlo pama snesasu oy ligolo drami runguno iringyu gilipi chotsubzu poisa keche kyu paul no drami hapevekelaye pimlave kyu lono ampimno paul ne slagape akoshve kyu ni konetlan timyeki shino kucho rungu itulnangya momu timyeki shino kucho rungu sasulnangya timkuno Jesu Kristo tianli shilvenkeno Jonagi do laki ajo chegini ikemu hami ikilu eno pashopul beke ike tipa kopelo alho nuli shilbenke akkatsbai baza kikeye aungulono bunu kitevekemi diye Jesu pesi lut laki hakulushi akbulono ikil vekemi timtipa koye aung kimteno amchi shipe khivai ike diye alokbu jugamuno efeshinagi do biti ajo shiri alhogun kimte lo shipus kevlo kuremu hachilepe keu zalalo nong ye pauke ipkiu michipuye aung nong shu akiu hunoke alhogun kimte kupu ye pau zalapiye toka kimtsi pektipesi khivezai diye botubagi do lakilo no nyunguno kumu kahana akilo no alhono toka kimtsi plosi zibzi timi bajkimilano plhotsana timye kishi khama sagena en khsao iginkyu khlo kishi jisi igi mogyokto dolo kishi khama sagena kumtsi aungza bakbu yaktibe khwezai en beksa gedum kukinlaye iginkilo atsi kite ayeri kite en Jerusalem kite igine agyu kutolo yabe khwezkyu ninkono itulani teauno alhoza alhoun kimte zaye pana bugitibes kiwezai yaunu timye tipolo ilongobzi alhoza aun kimte za jon zala kibeslo kristum shimasaki iwona akotoy jisuna pajina alhoza babo tabe kiwezibzi tim kopelo hipolo jon pulbene kiwezkyu boktanin kono beksagidum kukini ajocho da chodogle shitlani kuno kono kagu hipolo tungkup za chilve ageno ni jonno tipakovlo pipto ani kuno kono hipako kyumu sukpan keno kagu hipolo busako pipakyu alhono tipo bes pasho agme betsinani eno kuno no kagu hipolo tungkupza pipakyu lono kyumu kivenkeno akkhpu subokhati pasaje akyu eno kagu hipolo akimte puri gili pipakyu lono pasaje akyu ikilve nane ampiu jisina pajina alhoza botubagi dalakilno pieksim kugingto lo pekti pekvetsana tim kopelo no pane irmu kukto lo hipolo jubza kuplum shipenaye hipo aunza pekvetsage tiauno nimu ayalum tim koye alhoza hipolo ilo jusubza alhoza vechono zalakibetslo alhong kimte nigola akyu vechono nyungye kucho kristomi shimasake ipi aunza adekone shiri pilani chikulun pelo kumakyu shilpene